Pemirsa sampun langkungan awarse sektor pariwisata ring Bali kini usanan pandemi COVID-19. Mejantan ngaonang perekonomian Bali, napi mali ekonomi Bali dahat nganelang sektor pariwisata. Nampenin pikobet inucap sektor pertanian patut metangi. Dewan Bali nyokong kuentenan anggaran sektor pertanian side ka utamayang. Sajeroning usaha mencegah sektor pariwisata, Kantun Raja Laksana yang saking pemerintah melarapan nes pengelola COVID-19 untuk negepin pemargin protokol kesehatan utawi prokes miwa program vaksinasi. Ya diastun asa punike, pemerintah Provinsi Bali telah dahat nyokong untuk nangyang sektor lianan sajeroning numbuang ekonomi Bali. Sile tunggilnya ning limbakang sektor pertanian, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mempiteket majeng pemerintah Provinsi Bali, Mang Darawi Manggin, Mang Dewanta ngulengang sejeroning nampenin pandemi COVID-19. Dadosnya nih kuintenan pantaraning dana sani kemedalang, masai sarang asli nyata ipun ring lapangan anut skadi sani kaptiang. Puni kemawinan sejeroning nangyang ekonomi Bali, paikatan dani mapangapti majeng Gubernur Bali Mang De nenten wanta urati majeng sektor pariwisata, naging taler ngutamayang sektor pertanian, sa industri UMKM. Ringgala pungkuran ritat kala sektor pariwisata nampanin makudang-kudang pikobet, ekonomi Bali kantun sida memargi becik. Ring warsa kali-tali kali likur mangde kewentenan anggaran sektor pertanian sida keutamayang. Winata Bali Pos nguningan.